assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray e yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo taguɗo en waɗi en julɓe suɓi en waɗi en ko ɓuri moƴƴude e mofte o hawrindini en e wongol julɓe e jaɓugol oɗo islam jogitomo haray hande kadi en hewti oɗo radio men Tamata FM 92.6 wonɗo koloma ɗo haray ɗe wondiga hande kadi siɓɓe men tedduɓe wona wowiri noon Cheikh Mouhamadou Amin Ba jibinande Mali duɗorɓe Jamia Imar Al Khayriya bi Conakry ko kamɓe jogani e yewtere nden hino yewta fi hakkude haqqeji ƴettidirɓe ɓen haray ɗen toro jama yo ɓatto radio ji ɗin heɗito oɗo mawdu moƴƴa haray no hikki moggo maɓɓe ɗon kadi siɗɗo men on ɓe wowi en serdagol ga ɓen ɗum woni Cheikh Mouhamadou Julde Diallo yani andiraɓe Bañan technologie wonɓe feƴƴinande en ɗiɗo émission ji e ɗiɗo radio ji ɗiɗo bayanaji haray ɗen weltaniɓe moƴƴa haray hande kadi ko enen e maɓɓe wondi ɗo haray inchallahu ɗo e ko junnete yewtere nden haray jonnite yewtere nden e Cheikh Mouhamadou Aminou Ba hiɗe wiyanaɓe tafaddal mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo en yetti Allahu tabaraka wa ta'ala en donike nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hiɗen seedi ala reweteɗo e dow gonga ɗum nafa rewɗo on lorramo rewali on si wona Allah tabaraka wa ta'ala. hiɗen seedi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah wona reweteɗo ko nelaɗo Allah wona yeddeteɗo malama kala iwtirɗo ɓawo nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. haray musidɓe julɓe tedduɓe toɓɓere meɗen nden hande no Oustaz Julde Bari makiri ni ko haqqe sonnajo ko duwa waɗande moodi makko fiika makko yo ɓuttu ɓay gurdam welɗam e avenir timmuɗo e préparugol lakara wonande sonnajo fof ko si tawi ƴettere makko nen deeƴi o waway aduna makko o wela lakara makko on kadi wela tippude e selluɗum ko eggina e ayeji Qur'an kañum manga e hadisaji selluɗi iwɗi e nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. haray Allah subhanahu wa ta'ala nde o tagi e ko wiyete kon banul bashar o waɗi hakkude maɓɓe yani o tagi ɗiɗi gorko e debbo o waɗi koye ɗum ɗon aduna on continirta fiyo o wuuru ɓay ko enen waɗa ɗo fiyo wurnutu aduna on wastamarakum fiha on aduna ɗo wawata wurutude si tawi jama on ala e ɓeydade yani si woɓɓe yeehi woɓɓe lonto jama o wawata lontodirde yani woɓɓe yaha woɓɓe lonto si tawi Allah subhanahu wa ta'ala tagano gorko e debbo e joni noon si tawi ko ɗum ɗo woni usus wadda aim lil haya Allah subhanahu wa ta'ala ɓangini deƴere maɓɓe on kaka sonnaɓe ɓe li taskunu ilayha haray o sakan ɗo no ton ko tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko wino ɗon ɗen fiyon ɗaɓɓutu ma kataba Allahu lakum ay hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ila akhir al aya. ɗimmum ɗum koko mawɓe ɓen awata e makko kon ko mawɓe ɓen awata e makko kon ɗum ɗon no woni ko himmi moƴƴa dewle boyi hande no boni no lanci jomiraɓe mum no maapi ɓe ittino sadakaji ha ɓe ronki ɓe ɗaɓɓi jeejoɓe kono ɓe ronki humpitade ka tigi tigi ko honto ɓe rewata ha ɗum wawa deƴude ha ɗum wawa ɓuttude ɓay mi yiyato on si tawi debbo feggike e moodi mum ko ɓiɓɓe ɓen tigi taw
allah subhanahu wa taala ronkata barkinde andi ala wallitotoɗo mo hara ko o faala wo o heɓay ɗon e ɗon ɓuri ɓiɗɗo makko joni noon so feggike e modi makko mo wiyano yo teddin on ɓiɗɗo on no wifade andi hara dole makko ɗen ɗe perdi fim on sa jama on haysi tawi hiɓe teddinnomo ka fuɗɗode fi wigol himo laba himo waɗi ɗum e ɗum si yehi ha tawi ko noon o sakkitori a yiye ko ɓattino fof no dagamo pottito wiya tigui tigui on piijiɗi jaka henako haynako haray ɗum ɗo no mari laawi no mari juɓɓudiji ɗi allah subhanahu wa taala wi ye rew ɗi nelaɗo sallllahu alih wa sallama maaki ye rew ɗi karamokoɓe assalafu salih moƴƴuɓe ɓen tindinani e laawi muɗum wonde ye rew haray e nder ɗum ɗo wodino ko sifuɗe moƴƴetele ka alqur'anu karim e ka sunnatu almutahara hande ƴetten bad al aqwal li salafi salih haray ka tigi tigi o wasuyye mo wonɗe yewtude ɗo wona juakarama o haray ɗeɗo toɓɓe sappo ko egginaɗe e salaf egginaɗe e salaf no waɗɗi kala jibinɗo sonnajo o ƴetta ɗeɗo o hunjo o wajora ɗum ɓiɗɗo makko on ado peera o haray ko hombo wonno ko waaji ɗum ko hombo wonno ko waaja ɗum ko o wiyeteɗo amour bun hajarin malikul kinda amour bun hajarin malikul kinda lamɗo on kinde auf ashaybani ɓay woni ha peera on ɓattike nene ummu iyashin noddi ummu iyas nene makko hino wi'e umamatu bintul harith umamatu bintul harith woni wasiyade ɓiɗɗo mum on ummu iyas bintu auf ashaybani nde ƴamunomo lanɗo on wi'eteɗo amour bun hajrin kanko sonnajo on o wi'i haray ka tigi tigi ay bunayi inna alwasiyata law turikat lifadli adabin lataraktu dhalika laki lakinnaha tadhkiratun lilghafili wa ma'unatun lilaqili ayyo ɓiɗɗo am hiɗen andi ko honɗum woni hakkude jibinɗo e ko o jibini kon wasuyeji dogino hakkude mawɓe e ɓiɓɓe mum bone ko ɗi hitti kon ɗi waɗaka alqur'ana id qala luqmanu libnihi wa huwa yaidu karamo ko ɓe windanino ɓiɓɓe muɗum e fannu fiyo ɓe ñelu e makko ɓe yeɗɗa bone ko ɓe laɓɓinta ɓernde nden kon ɓe yangano fi ɓiɗɗo maɓɓe on tawi jaka aduna on fof wonti ɓiɓɓe maɓɓe ɓay kala mo rewali ko ɓe windanno ɓiɗɗo maɓɓe on kon fayda famata ngal dambugal ɗum ɗum ko alfiyatu bunu malik ko windano ɗum ɓiɗɗo makko haray ɗo kadi oɗo ko nene laɓɓinanta ɓiɗɗo muɗum e wasuyye haray ko suɓaɗo ka ɓernde karama ko ɓe wiye ko iwi ka ɓernde kaka ɓernde yata idan o fuɗɗori wi'ugol haray wasiyagol goɗɗo wajomo na wi'ugol to mbay himo boni ma himo kaani o inni sindo wasiye no accirteno saabu moƴƴugol needi an tigi tigi on goɗɗo wasiyatanoko ma saabu miɗo hoolima ka moƴƴugol needi ka fuɗɗode muqaddima ɗo e yi'ay wonde siɗa faala hollude goɗɗo ko yi'aali a ndewino to waɗa doy ha o yi'a so a wi hino o hasi kon o yiyata idan o mantumo taw o yewti ko woni e makko kon e ɓural sallllahu alayhi wa sallam ɓe qirritanike seytane iblisa goonga ɓe qirritanike iblisa goonga nde o yahuno wujjugol abi hurayra nangimo go'o e ɗiɗi ka tata mum ɓay o yonaɓaymo ka nelaɗo ƴori mantugol ɓiɗɗo mum on taw qirritanomo needi ko jogui kon sindo wasiye no accirteno saabu moƴƴugol needi tigi tigi on hay goto wasiyatanokoma saabu hiɗa moƴƴi needi o wi ko woni tum wasiye waaju ko andintinayi ɗum welsindiɗo tadkiratun lil ghafil waaju
no wallitora ɗum aaden jooma haqqil si haqqil ɗo waajama o nafitore yarnugol leggal nafingal wosingal wuuri sa yarni maygal ngal ɓeyde ñolde haray ka raɓɓinɗingol o inni walaw anna imra'atan istaghnat an az-zawji li ghina abawayha wa shiddati hajatiha ilayha kunti aghna an-nasi an sindo hara sonnajo yondinoto no ga e ƴettede saabu moɓɓen no mari moye moɓɓen no waymo daranade haajuji makko ɗi an o wonayno go'aɓo e yondinagol ga e moodi ɓay mawɓe maɓe hay hunde koɓe sanni ala ko lamɓe jogiiɓe kadi o wi kono walakinna annisaa lirrijali khuliqna wala hunna khuliqa arrijal allah subhanahu wa taala e hikma makko o tagiri sonnaɓen fi worɓe ɓen worɓe ɓen kadi tagana fi sonnaɓen ko yoɓe wallidir e gurnanɗo يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هري وإنك وجبت إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخفلت العش التي فيه دهرجت بيدو أيالتيك سودك ووندا أيالتيك نأنودا hiɗa iwde e ɓey nguure nde andunoɗa andidiraɗa hiɗa yaade ka andaka e suudidu a wowaka haray ɗo hakkille ɗe wondunoɗa ɗo ɗen hiɗa duwa wakkilade moƴƴa ɓeydita buy par ce que a andaɓe tawoytaɓe ko honno ɓen ɗo woyi ɗum ɗon ko tamhid on sa'a o inni hiɗa yaade wondoya emo a wowano wona e nokku mo andaka wonda e neɗɗo mo andidirano haray ko raɓɓiningol dande ma nden no wattede e juuɗe makko o wona lanɗo wona laamaɗo o wona lanɗo wona laamaɗo haray komi jeejay ma mi torotoma fakuni lahu ama yakun laki abdan washikan واحفظي له خصالا 10 يكون لك زخرا ونم جيادو يعني كردو وننا ما ماچدو غوت kala mo yangana oya renammo qaidaji sappo o wontana ma marari de immida o wajatte to arabu ben ko wiyata armala ko modi mum mai kalimatu armala ko jetta dum ko lanniraado njoba idan si on tigi addi ɗiɗo sappo jaka hare modi makko ko sasa hum ndo faala o katun jongo mo jawna ko faala o ko heddini o heddi to o wi hino ɗiɗo wa amma al-ula wa thaniya فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة go ididi o ko yankinago yondino ɓenne wo addu ala ko taƴu en ɗam ko addu sukki wo ala fawlay kono sa yankinanike modima o andi ko kanko laamima a yondinike e berkum o mariku haray a wonte galo bi idnillahi taala o hoolotoma o welde kadi ñande fawɗama ko wawata wo amin minigere o inni wa jentanagol mo moƴƴa sihimo yewtude faama yewtere nen ɗoftode ka tigi tigi ɗum waddata si tawi kadi a heɓi hara ko oɗo pet sonnaji on jikkinori fayde on tigi no wawi muñitorde heddiɗɗi jogitomo ina ɓay kala komi haalnimo nanay himo yankinanimi himo yondinori e komi mari ko tigi tigi on alhamdulillah wasiyi arano on e ɗimmo o inni wa amma athalithatu warrabi'a فالتفقد لمواضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيه ولا يشم منك إلا أطيب ريح إذن تو وتيجتو رأبت مؤجة عينتا وتأولب يتر إمادة سونا هرهد الله ببوي هرهد أبرني هامو
wata o nunno e maɗa wata o uure e ma se wona ko ɓuri uurude e uurateeri. kono si tawi conti kecce ɗin ƴettama wo si tawi jama fewndeke linca ɗen ko an kesi ɗin ko ɓeya wasiyi kawa yimo o sikkay ko joni o looti o inni wa amma alkhamisatu wassadisa joyi on e jeego on ka wasiyeji o inni fattafaqudu li waqti manamihi wa ta'amihi batun wa tanghisu nnawmi maghdabatun ɗiɗi kadi no hikki ɗon laɓɓintenagol ɓorno no woodi ko iwtirta ɓaawo ara nun ɗum wo ko ya aynu to accita hakkil ɗanagol makko ngol e ñamete makko o si tawi goɗɗo yeehi sonjoyki ka yaasi ha tampi o arti o waɗi programme ɗanagol e 21h ma 22h mo wondi on hiiray ha 1h ma 2h so wi o ɗanatako weƴƴitaka weƴƴitatake niɓɓali sonja waɗi on tuma a andata ko honɗum siɓoraɗa a andata ko honno tigi piiji ɗi woni yarde hara ko gotum bonnuɗa kurrima piiji buy sonnajo inni si heege ngen tawtidiri tun jommum huɓɓay angale ɓen takkindere e piiji ɗiɗi hangri e hongri ɗum no hekkodiri miɗo weela miɗo seytini ɗin ko kanje takkodiri si tawi ko heƴyani ko defete kan hattatako si hettike ñamatako ɗum kadi ko ɓittere wonde ko si tawi ala ka ñamaye si wona ɗon kadi ɗum hettatako tigi tigi on ɗum tun no wawi bonnutude giggol sikkanongol no woodi ka fuɗɗode ɓay giggol ngol ko ya sikku ƴetta ko nedindin e jikku gon tabintintangol ma riwa ɓay kala mo yiiɗa ƴetti acciti wona fi ko accita o ƴettirno ko taw feppade haray kadhalika o inni wa amma sabi'atu wathamina falihtirasu limalihi walir'a'u ala hashmihi wa iyalihi wa malaku lamri fi lmali husnu ltaqdir wa fi liyali husnu ltadbir o wi jeɗɗi on e jeetati on ko ayntugol moƴƴa jawdi makko ndi kippa ndi moƴƴa non mo yangike ɗaɓɓi wata waɗu ko huɗaɗo ko on tigi doganta yaha ton gerde goɗɗum ñawlo fiyo wallin seeɗa kono o iwra ka o wonɗon o yaha dow ɗon sabu non allah subhanahu wa taala tigi no haɗi yeebagol jawdi wala tubadir tabdira kadhalika allahu subhanahu wa taala no wi'i wata a ƴettu jawdi ndin jonna ɗayɓe ɓe ndin jawdi o waɗi ndi e qira'aji ɗiɗi sifa mayri ka hafs qiyaman ka warsh qiyaman e jaala allahu lakum qiyaman no go qiyaman wa tutu sufahaa amwalakum allati jaala allahu lakum qiyaman hafs warsh qiyaman ɓe wi qiyaman on jawdi ndin qiyaman ko darorɗum gurdan ɗan ko e hoore mayri dari heewi ƴettay ɓe fewndo kaɓe ƴetti ɗon haramoyen no woodi 56 ans ta fof lanni sonnajon no ɗowde gorko on kala ka nde lancete kanko wonta yeeso hani laaɓa fes fes si o wi o yeyi ɗon ko kanko attoto aybude ɓenne nde o marno o jokko non ɓay joni o ala o falama ɓe serta amma si tawi ka ɓeygure yimɓe boyi kadi ko ɗo haɓata o inni kippugol jawdi ndin ɗum no jeeya e ko watta ha o yiɗama o dankoma qiyaman wiɗen ko darorɗo gurdam qiyaman ko valeur ji mon ɗin kaka jawle mom pullo fouta yiɗi jawdi ha o anniyaki fennugol marko no sonji e moƴƴano ko ɗum yiyoto yimɓe no warto yiɗere jawdi boye moƴƴa ɓe wi'ay kaari ko maɗɗiɗo goonga ko o wowli ko fof ko goonga
ko woni ka reedu makko e ka ɓernde o wowlaali kon foppu ko goonga ɓay ko goonga kan tigi tigi o meɗɗi kala ko tutti hare ko goɗɗo ko meɗɗi kon ko ɗum tuttata tellement ko ɓe heblaki fennugol mo ko ɗenta ko meɗɗiɗo goonga allah subhanahu wa taala ko sifori jawdi si jommum rentaki nde bewinaymo ko gandal ngal o sifori ɓeydaymo kulol jawdi ndin kadi o inni ɗi nafima wo si tawi a hulirindi allah subhanahu wa taala a ɗaɓɓirindi lakara si wona ɗum ma agana anhu maluhu wa ma kasab bal o wulloyay on ma agana anni maliya halaka anni sultaniya jawdi an nafaliɗam so tawi jawdi rewiraka allah haray ndi nafaali sinde rewirama allah haray on tigui o heeɓi sens allah subhanahu wa taala ko on ɗum wiyata dépense e ɗe jawle ɗe allah lontini o ngemu imma o yahay joni ɓay ko woɓɓe jeynoɗe hanki ɗo fof hadi yimɓe no hoɗi ɗo ko woɓɓe jeeyi ɓe fof ɓe maayi enen hiɗen ɗo e nder duuɓi temedere capanɗe joyi duuɓi temeɗe ɗiɗi wonno eno ɗo hade fof ɓe yeehi ko woɓɓe kadi wonta ɗo konakiri nooni konakiri ka wonno arɓe ɓe lonti wonnoɓe ɗo ɓen enen kadi ko woɓɓe lonti ɗen idan ka jawdi wata mo jawdi aduna ɗayina kadhalika o inni yo sonnajo si o dankike jawdi modi makko ndin yo o danko ɓeygure modi makko nden yo danko ɓeygure hashmihi wa iyalihi hashmi ko takki on ɓen immorde siɓɓe e ɓiɓɓe si tawi harano toon e konantate muɗum ko ɗum si karama ko ɓen no marani dewle ɗen jammoɗe wono toon dewle goo ko siiɓa yettete goɗɗe ko jaa goɗɗe ko an wona noon wiyeteɗe siiɗen ko si tawi goɗɗo heeɓi ɓiɓɓe ɓeygu makko maya accidamo e maɓɓe sono mari tato nayo jow o ƴettoya kadi sonnajo seedaɗo mamo moodi mum maayi on kadi no mari ɓiɓɓe ngal dewgal ɗon ko sii ngal yettete gorko harana himo sikkude mi hawkay ɓiɓɓe am ɓe fi makko debbon kadi wiya kere himo sikkude min kam mi hawkay ɓiɓɓe am ɓe fi makko si kala ko ɗum jogiti haray amma yettete ngal an ngal ko ɗiɗo ƴettidirɓe si woni ha duuɓi buy feƴƴiɓe jibinali o haray hiɓe aani par ce que e goto wa hakada idan ɗo ɓiɗɗo allah subhanahu wa taala wondiri o inni wa walidin wa ma walat ɓe wondiri jibinɗo e ko jibini kon si tawi tun a pii ɓiɗɗo yani modima hay si ko an jibinimo a yiye kesan changement e makko wona fi sakko si tawi wona jibinimo sa boniki o yimɓe makko ɓen ko ɗum woni fayde haala taƴi hakkude mum par ce que ɓen ko enɗam woni hakkude maɓɓe ko an hanuno podruɗan enɗam baka hiɗa immi e taƴugol ɗam goo ko geddi allah talen ko taƴugol enɗam ɗiɗi ko kañanangol hoore ma ko wonɗa ɗon saabu a fottata e modima e hoore ko wonɗa wadde ko haray ka raɓɓinɗingol yo on tigui danko ɓeygure modi makko nden haara si ɓen ari wona yoɓe siiɓe wona yoɓe raɗe wona yoɓe hewtutum ɓe namaro lanni kañum e nebbam kadhalika yo danko ɓiɓɓe modi makko ɓen fii fo worɓe buy ko jofoɓe en arawe e on mawduu arrajulu lhabiyu fi beytihi gorko jofojo ka suudu makko sonnaɓe goo si tawi ɓe ɗaɓɓirima masala ya ñowanɓe ɗo complet ala sabili misal a addiganto hiɓe mari laawi ɗi ɓe rewata a ñowa e complet on forcé wonno o naɓa e tati ɓe fof ɗi ñowata kaka ɓiɓɓe o rewrata woɓɓe maɓɓe hewta tum po waɗa ɓiɗɗo mum mo andiɗa ɓuuri yidde on o uttomo tun o tuta ɗon si o waɗi ɗum tawa a wawata muññade yana e makko piyama waɗale ɓiɗɗo on ko fiyon ɗum waɗanɗa ɗum si o waɗi ɗum tun o ƴettamo o fittanamo gonɗi ɗum ha moƴƴa o wattamo ko ɓawa bamma o yaada e makko o yaha ka maɓɓe makko ɓen o jooɗo janggo dawata golle ɓe yaha to ɓeyguma no seeri yaha joɗɗo ñawore esiramma kawi kon ɗum waddi on a tigi tigi on kon ɗum wiyata ɗe bo ginna hey minel kum ɓikku ganɗum abdoullahi yo addano yanɗa tasuhum o jaɓali mi memikinimaɗo wasaɗa ɓe waɗami joni noon ɓay hay ɓiɓɓe komi heeɓi komi wata newde min ɗon on c'est bon
kombotoñ ala dalil ta e nder ko sifete kon o wullora seeɗa kono ɓe o gandano min wondiri lannaɓe no compli ɓuuri balɗe nogay ha hande on no waali toon on hay ñoaka hinoɓe ɗo landeɓe tun siko gonga on sa aɓena ɗum kadi kono woniri si tawi ɓe landitikeɓe ɗum kadi si tawi kono woniri o inna kono woniri on sa a woni ɗulle mi ala hotude ha tuma complet on hooti o on tuma ɓen hey kono kawen enen koko moƴƴi faaɗe en faara yen moƴƴintin joni jaɓanen mo tun fi yewta gere immo ndaare fi cogu complet to on ƴettonmo hooton min ko ɗum min mi yi e ko ɗulle haɗa yiyete ɓe rawna complet o so wino ko ɗiɗi so wi ko tati joni ko be coggu majjinaɓe ka telaji on siɗi natte si o uttike mo uttere jande andu to a walidini wama walat jibinde e ko jibini kon a ɓuramo yiddo ɓiɗɗo wattanmo mayre wiya ɗum soñinene mo potoɗaɗa joɗɗa so kango farano haara lanni koye joɗɗo ala ka yahnano haray en aroy o mawdu inchallah yo sonnajo e to kippa jawdi modi makko ndin o kippa ɓiɓɓe makko ɓen nam haray assalamu aleykum wa rahmatullah haray min weltani kam min jarni on fota yo allah subahanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray on weltanama on duwanama haray tigui tigui on oɗo mawdu ko mawdu hittuɗo mawdu kelɗuɗo haray tigui tigui on en ɓeydike ɗo moƴƴa haray noon hiɗe gandintina oustage Mouhamadoul Amine haray dey yettoje ɗen ɗa ko ɗiɗi ɗe ɓe addi no heddi dia on ɓe firana en nden ɗon kadi inchallah hara ɓe yejjitali haray tigui tigui on musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila e ɗum ɗo fota wakkiloɗen no moƴƴiniren honno ɗeɗo dese hakkudeji meɗen pellet siɗo moƴƴi haray moƴƴereji ɗin ɗi layay ɗi ɓeydo ɗi tiiɗa siɗo kañum kadi boni bone ko ɗum ɗo addata konno tiiɗi moƴƴa wona ɗo makiri noon joni noon haray ɗo en ala e ɗuɗɗinde ɗo hiɗen toriɓe yoɓe timminan en sappoji ɗin ɓe addana en kañum kadi firo oɗa inchallah nam haray kadalika na sonnajo on tindini fahin jawdidin ko honno renirte fayɓe ɓen ko honno dankorte o inni wa malakul amri fil mali husnu taqdir jawdidin ko ya eto hara eɓɓana labingol eɓɓan gongol taqdir yan taƴugol bere ko naɓete kon ko ñamete kon ko consommete kon hara heɗa happande ɗum ɗum be no yaadi e ko woni natude ko rentabilité ko woni heɓade kon hara ko berɗum ko woni yaltude kon hara no fanɗi ɓuuri ko woni heɓade kon si tawi on tigui heɓata 50 000 francs guiné par jour tawi dépense makko on ko 45 000 ma 55 000 ɗe gandi ɗon jutata kadalika si tawi on tigui ko 50 000 masallan o heɓata o ñaami 20 000 hiɗa gandi inchallahu tan raɓɓuduɗo haara woodi ko o wallini o inni wa fil iyali husnu tadbir kaɓe guure koyo on tigui heɓu peeje labaɗe o heɓa politique sa jibini ɓiɓɓe noɓe ɗuɗiri mo be jikku mum sa mawɓi yimɓe mo be alhaali mum jama on no serti daramo kala ko honno jogorte ko honno ardante jogoramo noon ardanamo noon haalay ko ɗum woni a hisingon sengo ɗum wa amma tasi'atu wal ashira amma jeenayi on e sappo on o suuɗoto o haalana woɓɓe go himoma janfade muɗum hara hay andade haray thumma iyaki walfarah bayna yadayhi in kana mahmuman walka'abata bayna yadayhi in kana masruran mi haɗima accu wata a welto si himo suni si tawi himo maapi wata taw hara ko on tuma mosata haray ko ɗiɗo sappo woni ko umamata bintul harith wasiyino ɓiɗɗo mum e fewndo ko ƴettete ummu iyasin bintu auf
amma ka dewle e wiyetengal aangal e jantike ngal ko wiyetengal jangal woni ko ɗum andude goɗɗo ƴetti ɗiɗo ƴettidiri woni ɓe jibidinali ɓe serti goɗɗo e maɓɓe ƴettoyama jibini so tawi ko sonnajo on korko on ƴetti jibinali taw hara himo jaaki moƴƴano par ce que no wayi wasi sañdia on artita e hoore makko fii fof wiye ɓe wi'i ɓiɓɓe ɓen kadi ka nene ko tato ɓiɓɓe ɓen ka baaba ko tato ɓiɓɓe nene ɓen tato ko nawnu kunkun e tosu kunkun e yahu kunkun nene ko ɓe tato mari haaju e mum si ɓiɗɗo makko go piyi nawnu kunkun ko wiyata piya e ɓiɗɗo an o wasi waɗa kaña na ɓiɗɗo makko si jan on piyi tosu kunkun ay piye bobo an o haɗaɗa si tawi ɓiɗɗo makko yeehi himo yiɗi kala iwrɗo toon humpitamo fi makko hay si tawi on nafatamo go amma baaba komo baaba man torta e mantorowo baaba e hayneteɗo tun inne hannde kadi bone waɗi o ardi e police wiyowo ko ɓiɗɗo an on hajji no yimi ko ɓiɗɗo an o wannimi ɗum e ɗum e wiyowo ko baaben an darni ɗo ko baaben a waɗi ɗum e ɗum e hayneteɗo tun inne subhanallah hannde kadi ɓe ari haare baaba kañum kadi ko ɓeɗo tato woni ko mari e inchallah en dara ko ɗo mi joni tan konngol wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. assalamu aleykum wa rahmatullah. haray mi weltanike on fota oustage Mouhamadoul Amine haray tigui tigui on ndeɗo inde mon yelade yetta meɗen tori allahu subahanahu wa taala yo allahu newnan en fof oɗo al amin o wona ka galleji meɗen cenɗe ɗen ɗiɗi noon haray kadi meɗen andintina on toujours ko tamata FM wonɗen haray ko ɗum ɗo kadi woni ko tamata an julɗo on tama ha kelɗa kes pellet ɗum ɗo ko yewtere labade yewtere kelɗude kaka tamata wonɗen haray tigui tigui on koya tamo ɗum ɗo joguitoɗa ha kelɗa tigui tigui on mi weltanike on fota min jarni on moƴƴa haray min jonnayi on joni numéro ji ɗin wawa noddude haray ko saɗi moɗon ko towli moɗon e wallitagol oɗo radio addugol publicité ji mon ɗin e makko wakkilo wallito nde tawde oɗo radio no walliti en fota fota haray min salmini on min weltanike on min du'anike on min jarni on haray tigui tigui on ko ɗiɗo woni numéro ji radio o haray ko kanji wonɗon e tinude ɗo haray ko 662 16 33 99 et 628 49 75 83 haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon katamata FM haray meɗen weltani on du'ani on jarni on fota haray tigui tigui on meɗen habbi makoji mon ɗin haray tigui tigui on o weltanama on jarnama fota yo allahu subahanahu wa taala on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi hiɗo weltana hiɗon jarna fota haray yo allahu on yoɓon on fof ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray oustage en mi weltanike on fota min jarni on moƴƴa haray tigui tigui on ko tooli moɗon ko hiɗon weltana inchallah haray tigui tigui on meɗen habbi appel ji mon ɗin fiyo on wawu noddude hiɗon weltana hiɗon jarna haray tigui tigui on ko tooli moɗon haray min watta mako on e sooke moɗon kadi inchallah nam sage nam haray weltaniki cheikh Mouhamadoul Amine walla ɓe makiri noon haray yewtere nde labbama haray toriki allah yo allah arsi koye joguitagol ɗiɗo haqqeji haray ko noon ɓe makiri noon haray ɗen heeɗi lamtitoɓe ɓen tawi ɓe mari koɓe lantoto ma no wodi koɓe ɓeytata haray ko saɗi mabɓe ko tooli mabɓe oɗo radio haray koyen andu ɗiɗo hakkeji no ɗi respectirawo cuuɗi ɗin ɓuttiri kono ɗi yawrawo cuuɗi ɗi ronkiri feewirde pellet waɗi si juuɗi ɗin feewali dewle ɗen feewata si dewle ɗen feewali ɓiɓɓe ɓen kelɗata kala ɓiɗɗo yiyaɗo kelɗuɗo ɓe wiyay oɗo koye suudu honndu yalti haray no anda on noon koye suudu ka famodiral woni ka yurmodiral woni ka newodiral woni e muɗum tawi tun ɗum ɗo ronki e suudu haray suudu ndu kelɗata ko ɗum waɗi si sartiji wallina aye ɓuran ɗe yewti fi muɗum hadiseji ɗe yewti fi muɗum karma koɓe wallini wasuyeji ɗin no ɗum ɗo feewira ko fiino kaɗo dina feewira ɗiɗo cuuɗi feewira hana noon mbiɗa watta yewtede e junngo cheikh Mouhamadoul Amine ɓe soggana en ha goɗɗo go ara inchallah haray so yii ɗum ɗo fof nelaɗo mouhammadin sallllahu alih wa sallam no jeeya e koɓe mako no
ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا أخرجه ابن ماجه والترمذي haray no wodani on e sonnaɓe moɓen haqqe no wodani ɓe e dow mon haqqe sa yiɗiɗo fo wallinama ko fiwota hewtoye ko dagi ko aña ko woni cergal si debbo yeehi ha jibini serti e modi mum ko hasi kon o heɓata ko weltamo ha dangal daro nam assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah ko homɓe wonɓe hon to ko toli moɗon cheikh waleykum salam wa rahmatullah haray ɓe gelike ɓe jenti o inchallah haray inchallah no wiɗen noon si sonnajo serti e modi muɓe mana so etiki ha o serti e modi makko te ɓe jibindini ko hasi ko o heɓata ɓottu si tawi o ƴettitoyama gongal goo o naɓori ɓiɓɓe ɓen on gorko ko waɗi o ko wiyata ko ɓe wona ɓen maɓɓe satta e makko ha feƴƴita o woni e to himo ɓitti so acciɓe ka modi makko tawi on ko goɗɗo goo ƴettino newdeɓe tigui tigui on ɓerde makko nde walta ko honno ɓikkoye an koye wondira ton haray ko ɗum wonɗen sakkinde yo on tigui ɗe no wata hewtoy ton valeur sonnajo ko tiiɗi wo ko ɓuuri gorko nde o accita wo nde wotere haray valeur makko on jippike ɗum si innama o sertama tati e serta ɗiɗi o serta kay nde wotere na goto mbeɗe kala ƴettuɗo sertaɗo yo hunjo gotum wi'ugol mo jaako ɗum mi andi ko wadduma e modima ma wigol ko ni tum mi okkirama ɗiɗi ɗi lance dewgal horodiral wonta ha dalgal daro nde wasiyo ɗum kala yewtowo kañum e ɓeygu mum yo rentu ɗin ɗiɗi si tawi feƴƴiɗon telen ka ɓeeɗa wiɗon ceerno samba mombe yahino wasiyi ɓe inni wo janne ɓe ngoore ko rokkira ɗon fi allah e ɓurɗo e yurmodiral yani janne ɓe ngureji muɗon ɗin ɓe okkira ɗon fi allah e ɓurɗo yurmodiral almuhim no jeeya e konguɗi kala konngol merantewol mere ngol tawata ngol ala fa'ida hay hunde hay ka pular ngol wowlete tun hara ruttugol ngol no weli fi ha hatti sa wi ɓeygu ma immo juula o inni en hawta kaburu innumo ko ɗum tigi waɗi ha min ya immo juula siɗen hawtuno kaburu mi wallitoton ko ɓay en hawta kaburu ko ɗum min immo juula fi ya ɓuttuno kay koraɗo wiwgol maɓɓe ndiyam ɓola lammata ma wuddata ɗan ɗiɗi sallikataɗa lotata longal haray ɗin konguɗi wiwgol en hawta kaburu ko nantete muɗum yo on tigi eɗen toye ɗum amma si tawi ko gorko o woni yamirta ɓeygure mum nde juulugol o anda ko qur'ana wi'uno wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha yamir ɓeygure ma nde juulugol muñoɗa e hoore ɗum tabita e hoore ɗum qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon e ɓeygureji mon ɗin yiite kono ko honde goɗɗo heɓata on probléme ko ñande mawɓe jiyoɓen tawi ko dala e ero ɓurani ɓe hadisi e qur'ana ɓe okki ɓiɗɗo maɓɓe on wattiɗo koɗi ɓe tertimo ko fune tawi no ɓuraniɓe étage yani écran plat ɓuraniɓe dewgal moƴƴal e deftere ko ɗum wat so ƴamani on jiwɓe mawɗon ɓen on mo wela ɗum jikku mum e diinam ko ɗiɗiɗi babiraɓe jiwɓe ɓe yamira darugol ado ɓe okkitirde haray si tawi ɗon feƴƴi telen ka sattugol dewle ko worɓe ɓen ñoli rewɓe ɓen almi wa ubbadu dari sadatu hal ima'u ko ɗum hassan bon sabit yetino abou soufiana en fewdo ɓe yahayno makka ka o wino ɗon adimna haylana in lam tarawha tusiru naqa mawqi'uhal kada'u ha o inni wa ubbadu dari sadatu hal ima'u rewoɓe aduna ko kohoɓe maɓɓe ɓen ko rewɓe hande hay goto suusata ɓeygu muɗum a waɗay ɗo ɓiɗɗo ma harano innanede ɗo masalan mo hokkitirɗa ta nder awma no innede masalan ne'ino nene makko ha aɗumannike a okkitiri ɓe jibini ɗo eɓe okke goɗɗum wona ɗum nene makko daro wiya valise jowi e ko nantata e muɗum wiya mut luwa oto wi jokkaɓe
si tawi dennabo heeɓi valise joyi peera ko valise jelu heɓata ko worɓe ɓen deƴƴe rewɓe ɓen almi haray ko ella on noon tele ngon sengo ɗon yo worɓe ɓen eto si ɓe humpitike gorko ƴamanɗoɓe on ko joni diina e jikku moƴƴo ɓe deesiɗa piijingoɓe waɗa ko ɗum ɗon ittata hen probléme rewɓe ɓen kadi anda nafoore maɓɓe nde wooka dewde so ɓe iwtiri ɓaawo modiɓɓe maɓɓe ɓen ko hasi kon koko feeñi kon ko mbadinin ɓe darata kañum sonna ɓen kañum maga e ko fewnditi kon worɓe ɓen ko nder toon haray suti sifano yaafo ɗum sifa noon ɗo qissa mi andi eyi goɗɗo go yehitoragol ɗo jiwo tawi jiwo on ko aaden ɓiɗɗo mbaabi makko e biro makko fof ko yimɓe diina mbaabi makko faala okkugol on aadin diina neɗɗo hunjiɗo alquran wakkiliɗo kadi ɗimmoji amen momin janggidi kono nene jiwo on jooɗi uttani o yani leydi no ɓiɗɗo makko jommetake ɗon ɓiɗɗo makko ɓe okki kam ɓe faala ɗum yeehi kadi kelɗo yaali cergal waɗoyi haray ko sifa ɗum ɗon ɗen inchallah haray no ɓe holliri toon on mintaji ɗin ko ɗum woni woɗɗike moƴƴa haray heddi en joni tawi oustage e konngol ngol hiɗen hiwro hiɗen jarna kala jentiɓe derga e yaasi haray tigui tigui o guiɗen hiwro duɗal ngal kosa e ko nantata e muɗum salllahuma ala nabina mouhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam haray mi weltani ken fota min jarni moƴƴa yo allahu subhanahu wa taala yoɓoen en fof ko ɓuuri moƴƴude joddi o okkora en kala ko nafate ganda e lahira o danda en kala ko lorate ganda e lahira haray tigui tigui on min innenen ko Mouhammad Julde Diallo jibinande Bagnane Laaɓe andiraɗo Bagnane technologie service e lawol kisal haray numéro on ko 628 08 87 07 haray hiɗen makana kadi oustage en yoɓe ɓanginan en numéro mabɓe en ɓayɗo no raɓɓiɗi amma si numéro on hendama tan on haray hawnaki ɓe yanñanoya e emmo haray ɓe maka numéro mabɓe on wattane yila ɓatta ɗon ƴetton karambol maron inchallah nam 628 nam 40 nam 36 54 628 40 36 54 ko on ɗon kadi woni ka réseau sociaux ji maɓɓe haray ko teddugal e moɗon namu sage haray min kadi numéro an on ko 622 nam 98 97 21 alhamdulillah 622 98 97 haray 21 haray ko oɗo woni ka numéro ka ɗuma haray ka whatsapp kañumma e ka telegram e ka imo fo inchallah shukran haray joni wanne en ɗon nam haray musidɓe julɓe tedduɓe weltanama namu sage haray waɗne en duwa inchallah haray inchallah en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu barke ɓe nguuri ɗiɗi en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah hejjindin en okka en aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين haray e wasiyata fof ko mawɓe men ɓe wasiyi en kon si a hoyɗi arden andinagol konngol imanu adande lajal reweteɗo tana allahu alah ko e makko mouhammadou nanguiniral yo ko e makko mouhammadou nanguiniral haray o wino godul hoora zakka ɓawo ɗum si a waw hajja seɗo welsinagol simi jantino ɗina yehu wirte juuta e heƴata nder to halil haray kadalika o inni gom ɗin allahu nulaɓe qadar malaika defta ñalande kulol salamullahi aleykum ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.